ke ya le dumedisa lebitso la morena wa rena le Jesu Kriste wa Nazaretha. Lebitso la ka ke nna Sister Kinewe mo kanaleng e ya Narrowgate Sesotho. Ke a le amohela kaofela mo kanaleng ena. Mo kanaleng ena re tsamaya mo tseleng e tshesane tsela eo e sa batleng morwalo, tsela eo tshwanetseng re rule ha re kena ka mohara yona ka lebaka la hore ke tsela e tshesane. Ha wa tshwanna o be le merwalo ha o kena ka mohara tsela ena. Re a rola ngwaneso mo tseleng ena, ke ka lebaka leo modimo wa rona a re kgalemelang letsatsi le letsatsi hore re role bana beso, hore re be bofefo ha re kena ka mohara tsela ena ka lebaka la hore tsela ena e boima ngwaneso, e batla hore re kene re le bofefo ka mohara yona, re sa imelwe ke letho bana beso. Ene tsela ena ngwaneso e isa bophelong bo bo sa feleng ka lebaka la hore ke yona tsela e tshesane e isang bophelong bo bo sa feleng, eo e fumanwang ke batho ba ba few fela ngwaneso. So letsatsing la kasheko he re tlo buisana ka dijo bana beso, re tlo buisanang ka dijo, re tlo ya lentsweng la modimo, re tlo bala ka lebaka la hore ne re ja ntho e nngwe le nngwe ene dijo tsa teng ne re utlwa di le monate ene ne ka nnete re di enjoya ka lebaka la hore mare bofelo ba tsona di ne di re bolaya ka lebaka la hore e ne le di-slow poison dijo tsena bana beso. So hona jwale re leboha modimo a re butseng mahlo, so a re ye lentswe la modimo mo ho Leviticus ka lebaka la hore hona le motho, hona le dilo tseo modimo a batlang hore re di je le tseo a sa batleng hore re di je. Mo bukeng ya Leviticus 11 e tla re ke yone e re rutang dijo tseo re tshwanetseng hore re di je re le bana ba modimo. Ka nnete o tlo makala ka lebaka la hore ka nnete re ne re ja fela ene ho le monate ngwaneso, empa ka tjeko he modimo wa re ruta, modimo o re bula mahlo hore bana ba ka ke batla le je ka tsela e tshwanetseng. So re a leboha re a lentsweng la modimo mo ho Leviticus 11 verse 20, yona e baleha tjena e re dipholofolo tsohle tse rurang tse tsamayang ka maoto a mane e tla ba manyala ho lona. E re e tla ba manyala ho rona. Dipholofolo tsohle tse rurang tse tsamayang ka maoto a mane e tla ba manyala ho rona. So ke tsona tseo modimo a sa batleng hore re di je, dipholofolo tse rurang tse maoto a mane. So ha re yeng pele re utlweng a re dipholofolo tse rurang tse tsamayang ka maoto a mane tseo le ka dijang ke tsona fela tse nang le menoto maotong a tsona ya ho qhothoma hodima lefatshe. Tseo le ka dijang ke tsiye ka mefuta ya yona, le seongwane ka mefuta ya sona, le marutle ka mefuta ya wona, le golane ka mefuta ya bona. So mo modimo o re alawa hore re kana ra ja ditsiye, re kana ra ja tse marutle, re kana ra ja bogolwane ka lebaka la hore ke tseo modimo a re alawang hore re di je. Mare tse ding tse a re ha batle hore re di je bana beso ka lebaka la hore di a re shilafatsa. Ke mang a na tseba hore dijo di ka re shilafatsa? Ha ona motho a na tseba hore dijo di a shilafatsa. Ka nnete nna ha ona ntho ebile ya ho shilafatsa mo dijong hona ne ke sa e nahane ho hang. Ne ke sa nahane hore dijo di ka shilafatsa, ne ke sa tsebe hore kgoho ya shilafatsa, ne ke sa tsebe hore mahe a kgoho a shilafatsa. So bana beso re ne re ja fela ho le monate, re ja kgoho, re ja mahe a yona, and then ho le monate bana beso kante re ja dijo tse shilafetseng, dijo tse di tšhila bana beso. Ne re phela re tletse di tšhila ka lebaka la hore ne re ja dijo tse sa tshwanelang hore re di je. Ke mang a na tseba hore kgoho ha e jewe? Ke mang a na tseba? Empa ka tjeko modimo wa re botsa hore ha ra tshwanna ho ja kgogo, ha ra tshwanna re le bana ba modimo re je mahe, ha ra tshwanna ho ja ba bang ba rata
o fumana dijo tse tsa di-breakfast tse tsa hoseng ngwaneso ha ra tshwanna ho dija e ka ba di-Kellogg's e ka ba ntho enngwe le enngwe ya breakfast ha ra tshwanna ho ija bana beso modimo o batla o re ntsha mo dijong tsa ho tshwana le tseo ho na le dijo tse ding bana beso tse ba di bitsang the-processed food dijo tseo di iretse ruri di tla mo dishopong di setse di phuthetswe di setse di iretse ruri engwe ya tsona ke bo divoroso engwe ya tsona ke bo di-French engwe di-processed food ke dijo tse ngata tseo di shitsweng bana beso di shitswe di shweletse ruri bana beso tse ding tsa tsona di ka mo hara dithini dijo tseo ha di a re tshwanela bana beso dijo tseo re tshwanetse re tsamaele hole le tsona ka bana ba kopantse ha re tsebe hore ho kopantswe eng ke ka lebaka leo dijo tse ngata di kudisang batho ba kula ka lebaka la dijo ka lebaka la hore ke di-slow poison dijo tse ngwaneso ke di-slow poison re ka bona di le monate ka nnete wa tseba keng ebile o thaba hore e ka tla ka ja monate sorry mare tseba hore o ja slow poison so arohana kgole le dijo tsa ho tshwana le tseo ngwaneso ho tseo ke di badileng and then a re ye lentswe la modimo he re tlo utlwa hore na mo e reng e re Leviticus 11 verse 7 e re le kolobe hobane le ha e na le tlhako e arohaneng le dikgola tse pedi ha e busolose e tla ba sesila ho lona kolobe ke sesila ho rona ba ratang bacon and egg kolobe ke sesila ho rona ha ra tshwanna ho e ja bana beso ha ra tshwanna ho ja kolobe ke nahana hore ne ke le proud thata ke re nna ke ja kolobe ha ba mpotsa ke re nna ke ja kolobe ke mokreste ke ja kolobe re nna re ja ntho nngwe le nngwe kgante ngwaneso ha ke so kopane le verse e ka mohara lentswe la modimo ha ke so kopane le yona ka lebaka la hore nako ele ne ke iphelela fela le lentswe la modimo ne le tjhakelwa mo ke badileng ke badile hore ke utlwisisitse hore ha ke utlwisise ne ke feta ngwaneso so re leboa modimo a re bulang mahlo ka dijo bana beso ne re sa tsebe hore kolobe ha e jewe ne re sa tsebe hore kgogo ha e jewe ne re sa tsebe e leng yona ebile nama ya kgogo e tletseng mo hohle mo mara ha o ka e sheba ka mokgwa e tletseng ka teng o no bona fela hore le mo e hlahang mo teng ha se hore e hlaha ko dikgogong o no bona hore ke tsa di-injection ngwaneso ka lebaka la hore ba tibisitse population ba tibisitse hore batho ba fumane dijo mo dishopong so bana beso re ja ditšhila a re arohaneng le ditšhila tseo modimo a sa batleng hore re ditše dijo kaofela tse modimo a sa di batleng hore re ditše a re arohaneng le tsona bana beso re arohana le the processed food ngwaneso re arohana le yona ke dijo tse di tšhila dijo tse tsa di-breakfast re arohana le tsona ngwaneso kaofela ha tsona tse tsotlhe tse o ka di nahanang tse wena o di ratang hoseng ke bua le ka di-wheat bix di-processed ngwaneso ha re dije re le bana ba modimo dintho kaofela tse kopantshitsweng tse o sa tsebe le hore na ho kopantshitswe eng ngwaneso ha re dije re le bana ba modimo so re llela mo modimo e ba yena a re guidang hore re je eng re se ke be ra ja eng ke yena a re thusang bana beso ka lebaka la hore dijo tse di shilafetse that is why ke re ne ke sa tsebe hore dijo di a shilafala and then lentswe la modimo le bolela hantle hore ha o ka tshwara setopo sa teng setopo sa ntho e shilafetseng e re o apole diaparo tsa hao o di hlatswe le wena o hlape mmele kaofela and then o tlo dula o shilafetse letsatsi kaofela ho tjho hore letsatsi le o tlo dula o shilafetse ho fihlela mantsibuya so bana beso a re duleng re hlwekile bana beso a re arohane le dijo kaofela tse modimo a sa di batleng ke nnete ne re di rata mara ha ona ntho re ka e etsang ka lebaka la hore di a lwatsa dijo tse di a lwatsa ke di-slow poison so ke a leboa bana beso ke tsona tseo ne ke le tshwaretseng tsona modimo
a le hlononofatse a re apareng kobo ya lerato. Ke a le rata kaofela ka lebitso la Jesu, amen.